Un tam tro da vourg plourach o bourg at kempenet bremañ hag ba vegret an dra aven an lans a war an dral a he an nilis bremañ keran ilis e zo bas kant an kalag honnoach a ver an vel deus an tour pa hegret a vorg diavez. Mad an trao Yannick Larvois? Ja, Jean-Pierre, mad an trao. A te? Labour d'ar mad e ba bourg plourach? Red e dehen mon varog hag PSV d'or fod hes orne. Surtout pe moyen d'or pe zigwen tu de ve kap torne pugur illes plourach vel oas lart so anders a herio illes kant an kalag. Nanket de den manne beter réel. Mais illes bulat so keir hardi a klasse de a illes plourach so klasse de. Se ranze salammen n diou illes so klasse va kant an kalag. Bon, ba ve eim d'ober an dramanakat a ve zellet eus un don, a ve zellet eus un tour, hag a zo junto, hag a zo a vorg tro dro, a zo laket bremañ por arstal newe. Ja, ranso labourioù hag a ve dehet d'or bepla pugur Arlene mam had gred a joanio var a pugnoun an tu za wewel, de chui bar guzewl. Un tout un tudrin de nils hag a pugnoun de chui rog un tour. Hag mam grede a voger zo ba tudrin nils nan trugen med het, a voger wak o voger kin o a diwan kwad neni an fin hag en e moa de hat ken pedinei. Hag skut se mam kaznei on tam var drin blam de ve kap de noustio de zon drang nils ma ve labourioù pe ma ve de zon bar ver de dar labourioù gant pom funebro gant trao. Ja, an moment ver tro dro nils a kreize bourg. Ja, mossement biskoaz e be mosse memes ket an e nei me mosse. Kosor vitum zo a zo nenket an e nei me mosse. A bla hwezeg a perugen oa kresket a verd, oa gre o verd tal kuchen. Kresket bar gerden a presbyter, Michel. Hag a zo gret dekatrugen kavo. Me lan hag pesorogen nilles bon chom o mos a kaezur pat pel c'hoaz. Non occupit deus an nilis non vel deus labourioù ba ve labourioù pont an d'ober a gouskir, a diabars e zo e stad vat. Ja, en fin, va o batiz fod deja fod ket den dour ba o batiz ezo men mod va vors peus ar batiz va on tip e va vors peta. Fod a kaoun don vat. An don oa be had gret a bla a peu près hwezek peseitek a perugen. Hag oa kous da marz e deja keir hardi ze oa gret gant tiofilemen pe oa mer da houlse. Hag oa had gret tout don. Bon. Goudenan mem gret pes me lartamai, ahanan mem had gret junto va an tour bar flech de beken traoun tour, mestra aha zo vi a peu près 150 000 € hors taxe. Me mestra? Ja. Va travaillou mosse mem subventiono. 150% de gouvernement, dek tregant de husulmeur a pem varnugen de conseil régional. Se non gaum a peu près ba subventiono pem pa perugen dregant. Se chom pemzek barbars. Se gafti fot or labourioù pe vega le kaout joukourioù mosse. Monta glas ka jikourioù hier en ve zevel an dossierioù rog, gout pegem a goust rog non lans a labourioù. Ja, ze zo zur a baros zo sens de gaz en trao varog, a de zusken a volonte mem c'hoant de gaz en trao varog. Ka beso tut labour de ba Bâtiment de France, ba Zambrig a Baran a Balahel, mais an dutz ve kont de vel or labourioù, mais ha de heuion tam a municipalitéou hag velen nan c'hoant han trao varog. Hag l'aran, o neube blaio zo hor labourioù a nilles, hag gaftam e mar d'or, pugur zo em d'or, a chom ke kalas de rei gant a baros. Hag mem chans de gaout tud hag Gilou Ham, un architecte zo non occupe de hor jeu. Nilles a un travail mem greb an tunevez, ben zo o plach hag zo Gilou Haut, lak un trao don varog, hag ezet a c'hoai mosse ka nek brao pe her de gont deus pej ouer en mosse, deus pej o som o mosse, veske Gilou et partout. Nan spont ar an dud, oui, je bave komz de chifo ken brasse. Ja. Hag zezon dravat ejat, be Gilou et gant tud mosse ka zezon important. Hag vi o baoz, vi jo gret labourioù mosse, hag non ket kous gwalgir, ras o grevi pell.
sens te zeggen in netat bâtiment chauvel nilles, trouw a membirit de scanvejo, sens de lus va ler trouw ago in neta. Ma vegred a laboio tam a tam na gusta ke ken kirie de la ma vegred loden un dromo, loden al goude tam a tam. Ja, tam, enfin, rennes budget yo e donc be pla ve prévoye don tranche. Bon arzo echu gant tour, hag en dialo pe oa be un tam reuni un chantier hag an entreprise hag un architecte. La arde bremme kaiman vefe gled or tout un turok tu nuls. Ben an dei, bravo vefe ma vefe gret un turok, a maigre de l'art penons au conseil municipal, ou d'accord à conten la ogret tout un turok à barz, tout de barz va faire contenek à zeref mestra mur d'alvodeg soast nils ag imsodor ka mon randour crestrer vein a surtout de PV fouetten mata ben vegueloir ban nils ve humit. Donc kaisur a blavé joso de zone ben un dau bedribla zo de zone o gretud on était tout un turog a hal gretu joigno arne quoi. Pa vegred o loden de zo labo neus e vegweld plehem an difa hag viz non jonge dran matise vo hen o pel c'hoaz. Ja ka chancham netzo pugur out bevel Jean-Pierre Gani a vel zoar penons on dragoza on draneve zo kajman quoi. Peso greda. C'est possible à Kaisur ou Gret à Peris, blavé José de zone. Modèle bantu de barst nils est ham de hador triver statut en polychrome. Reste triver. Resto statut you classe tout hag retable. Arlene mam gren étude va pesoigne, peu en mode ou pépinillonte, hag traitet cuite de non istruge mur. Hag bremenen an diel d'élu neiste so passet, mam digord une entreprise on a respondet pezel had restore net tout. C'est est prévu hador peu près dik ben fin miseven ben blau. Hag peurez good pe matran tout fin zeze panto de vous hein travail au varok, mais ben fin d'ovil huizek o echu un triver statut hag retable. Had gret tout in neve. Neus vo Nils e stad va tout ben trau kwech. Ja, enfin, gut chomo tamo andui yo a trau matran da hador ka pe wa halgren don wa change sablier yo a trau se wa en andui mekers wa eskantet. Mais bon gut nan. Ja, dalham Yannick. Ja, c'est wan l'artit ban Nils o tamo trau d'or, mais non que trau a gus o kin ker d'or kin vel pes me l'arte da pe o halgre statuio, halgre retable, un travail va vassonnieuse. Nan Nils ouais netat brem hag zirei mur d'alvodeigs reidei quoi hein. Zizo lakad tout un dut da gemer peurze matise en dut bar Nils am brem am matise zo gevredigez banakad hag rot am jiko banakad ba ozi kishen avige prejo avige don tam fest banakad David jiko. Veket zevekegret vi chapel zamino la wa o gevredigez hag wazat pe wa hadgrer chapel. Mais vi Nils nan neus que begret prejo na trau des estumehen model pur bon a barz neus bet galet or pis vigidor quand joucour de gwarnamen de subvention no man begal code model. Zi vid burg ze zo de gera de burg brema hier de lahat brema pe at kempen dus nei pendigili zo moin do bo valeaden do bo tro Nils a digerine hier matese brema alies so inve matese pe ve red non te glas canal hoet tu benakat veke diga. Yo enfin brem pe o mei barguan veke digor bem mais tout deux ans ta à peu près nevamza brau namza veke fin non ve digor bem Nils. Nal hoeviam bar meri zoane hag bon an vetigo inei aliz hag me aliz un abedei had jeinei. Wel pendant ve kon bas. Mais o bern tout basi a habanils guire quand a zento ba karnot ta tout o bern de garnot as que c'est tain de liles plurar pugur man var guide touristique ou var circuit ou antrau. Hag bon zo haya banils hag un dut ve kapt la ka pez jongin hag ben tao bien tout da des ailes de Nils. Zo is doar de hoed de sblet un dut wejo. Ja de spel hardi mams vicho estrangeour in mams a ja
hag lain in zoet gwell o nildes mosse ba tam Bourbin. C'est zo ben vidiges vid de bar aussi de l'art de bons monument de Weladenni, Chapello a Tamotrawal, skut de Trounien en Zeden weltes lar dia, Matthäus avait fait de la kada waro nasten de zonta Weladenni goude. Ja, ran so trouw hag zo important tout vi jas tout vro am de kreize vro am pugur am zo bien trouw wel trouw a zo be kimpen wel just Chapello bon, Zento Bacarno, Manoir Boudilio, Alice Vegole Gani, Pete ve moyen de zel, Drea, Pete zo de visite, a zo bien trouw, am zo pinvidiges hardi, ben vegna ba trouel, quoi. C'est zo een dravade wie de honversier trouwen en zin am bravo. Ja, vi carno de bel just on dravat, mais vi tout de parouge on dro, ka pevegwel pegem dut a de garno de zelet, mais reste au calles dut a am de zibo brej ou a gavebi ba carno, a luz hein le hel goude, mais nan yo circuit, notre caris da hannes begred circuit ou a zechej o bien tout. On se la sen eus evit un tam tro dro de nilis a gebremmer ma teze pa vo kistion dober laborioal ben neuve dams a un trip e bewar blam a te fo am his a de wel parastat vo laborio. Ja, da mas vedor hag MESEO hag m'équipe municipale Montbarog a tau pugur keit ve moen pez ve gret vekedor hag mos dian a hesse zo joker de Bjorne. Eo skeu den ger evit de baus. Ja. Ben, sans vers de la bourde, on ban tumat armat. Regardez Yannick Kenavo. Ja, Kenavo Jean-Pierre Trugaré.